krkovičkou sme my všetci. Pretože krkovička mi predstavuje človeka. Je to niečo neutrálne. Ale viete, čo je na tom prípade dobré? Že aj tá krkovička, hoci je neutrálna, nakoniec môže byť fakt chutná a dobrá. Lenže to chce svoj proces. Máme kameň, máme mäso, máme pác, máme oheň. Čo tam ešte chýba? Tatiana to ukázala úplne krásne, jak to ukazuje Messi. Bez neho by sa to celé neupieklo. Človek má urobiť všetko, čo je v jeho silách. Má sa snažiť a pracovať na sebe. Ale v konečnom dôsledku je všetko darom Božím. Friday I can barely breathe. I need a cure for the hurt that's ailing me. You feel no pain when your feet start moving. Just let loose and you feel alright. Just keep it going all night. Everybody's got their troubles, everybody's been alone. There's nobody here that could make it on their own. When the worries all around you, got you bad and you can't sleep. Listen, baby, and I tell you what you need. You know pain when your feet start moving. Just let loose and you feel alright. Keep it going all night. Krádne, vidíš toho marcipán z torty. To musí byť na videu. 3, 2, 1,